membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu, baru menolong anaknya. Terlebih dahulu sebelum menggunakan masker oksigen. Kemudian kaitkan karet di kepala, kencangkan masker dengan menarik kedua ujung karet. Terima kasih atas perhatiannya. Dear passengers, we need to inform you that because you are wearing a protective mask, the person in the cabin because suddenly remove your protective mask first before using the oxygen mask. Then attach the rubber band to your head. Tighten the mask by pulling the end of the rubber. Thank you for your attention. Yang terhormat, saat lepas landas sudah dekat. Silakan mengenakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Dear passengers, in preparation for takeoff, please fasten your seatbelt and make sure your seat back is upright, the table is stowed, and your window shade